Okay, student, Bismillahirrahmanirrahim. Munga class 9 chemistry start करो. बाकी के मुंगा last chapter से कम दे मुंगा start करो chemical reactivity. और chemical reactivity के मुंगा मुख्तलिफ topics से कम दी करी. जैसे नमक के मुंगा occurrence of alkali, alkaline earth metal करो. नन मुंगा रासू से कम group number 1 दे और group number 2 दे. यानी the group number 1 alkali or the alkaline earth metal. यानी the alkali or the alkaline earth metal से होते हैं the difference मालूम different between the ionization energy. यानी the alkaline earth metal or the alkali. The ionization energy से कम ना दाज़ मुसर बदे किससे difference दे आया same दे आया दाज़ मुसर different दे नन्हों का difference से कम दे between the alkali or alkaline earth metal से कम दे अब हम लोग इधर discuss करो. ठीक शो राजू topic ला. First मुंगो पेज में ची ionization energy से तो इसे कुछ इधर तब मुंगो बदे topic की ionization energy बार-बार repeat करो ची ionization energy कमी की ionization energy सेवा की तो first ची कम देता सो ionization energy ची कम देता वो पेज नहीं होगा. मुझे पता नंबर chapter के खबर detail मानी ज़रूर सरश्ता उधर तब मुंग journal से definition वो कुछ ज़रूर topic ची कम दे अगर ज़रूरगा clear शी. ठीक शो राजू first ionization energy ची कम दा मुंग पेज नो ionization energy मुझसे तवायो the minimum energy required to remove the valence electron from the outermost shell of gaseous atom to form positive ion is called ionization potential. Ionization energy is the way, yeah, ionization potential is one of the issue. The minimum energy required. Yo atom na, the atom the valence shell na, the atom the valence shell na, like that the yo atom de. और यदि पतिला शेल की यो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन was that electrons in the outermost shell नदरको that the valence shell नदी तमनो valence shell वाय देखो उस दिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नरगुम ददी दपारा चिकमा energy required the gaseous atom ददी दपारा चिकमा energy required ला दक के दबंग सबायो दक के दबंग वायो ionization energy चिकमा energy required the outermost shell ला चिकमा electron नरगुम और पारामाइज से सराशी positive ion राशि तक positive ion is called ionization potential. Clear है? लोगों से हुई ionization energy से भी राशि चिकमा the atom the valence electron the valence shell electron नरगुम दागे दपारा चिकमा energy required with is called ionization energy. ठीक था. For example, the atom ने दिलमन energy बढ़ना ची energy नोट पर electron के लास्ट शो के kind वाले that is called ionization energy. क्यों? उस सदनों का लेते topic ला उस ionization energy पर group number 1 और the group number 2 जिक्र ने अब हमगा discuss कुछ आएगा चा सेवादा और the चा कमादा. The चा सेवादा वली सेवादा the चा कमादा वली कम reason the वली न दूसरा कमादा. देखो. So असल की ionization energy की ची electropositive character चिकम ज़रूर सर दे electropositive character हम पर detail माने हुए ले दे देखो electropositive character चिकम दे that depend upon the ionization energy the I in about ionization energy देखो short basically no electropositive character चिकम दे that depend करी प्रसव माने ionization energy माने कुछ ionization value ज़रूर सरा decreased ionization energy चिकम ना ज़रूर सरा decrease की कमी चिकल दे यो atom size चिकम दे अब ज़रूर सरा सेवा की लाजिम खबरदार चिकम atom size सेवा की ने energy पर लगा प्रकार में electron लगा करो तो पारा या लगे energy चिकम ना ज़रूर सरा प्रकार में अब दे यो atom size decrease की no ionization energy चिकम ना अब ज़रूर सरा सिकेगी सेवा की vice versa मतलब हाँ small size atom have small size atom with higher nuclear charge with high ionization value. With the atom size small with a nuclear charge चिकम दे अगर तो सर सेवा की size small शो the nucleus चिकम charge दे अगर तो valence electron माने से की सेवा की बात नुतिया बदलता ionization value चिकम दा अगर तो सर सभी बस सेवा की small size को large size को नुतिया value का ionization energy चिकम दा दापत मुझसे सभी दापत कम होगी ठीक है. So in this way about the having high ionization energy or less electropositive कुछ एक ionization energy ज़रूर सर सवाल है यो एटम ज़रूर
سره سیوا وا نو دا هغه به زموږ سره لیس الکتروپوزیټیو کریکټر وي پوزیټیو کریکټر به بیا سوي کم وي کوینایزیشن انرژي سیوا وا ټیک شو اوس راځو دا خو څنګه خبرې شوې ټیک شو الکتروپوزیټیو به زموږ سره بیا کم وي and the alkali metal was rather the alkali that we the خبرې وکړې د اوس راځو the alkali metals and alkaline earth metal show increasing the trends of reactivity down the group چې کله موږ په alkaline earth metal کې او په alkali کې group number 1 والا او group number 2 والا وایي په دې کې چې کله موږ څه کوو the alkali metals and alkaline metals show increase the trend reactivity down the group یعنی چې په group کې کله موږ راځو په group number 1 کې او په group number 2 کې په down the group کې موږ راځو نو زموږ سره increasing راځي د دې پر reactivity کې د دې پر reactivity کې زموږ سره راځي increasing زموږ سره راځي ٹھیک شو due to increasing زموږ سره چې کوم دی راځي دا تاسو ګورئ چې کله موږ یعنی د تاسو موږ د ټاپ نه باټم تر راځو نو دې سایز چې کوم دی هغه زموږ سره غټیږي زموږ سره د دې ګروپ د لیتیم سایز د دوه شو د بل سایز غټیږي سایز چې کوم دی هغه سره سکیږي هغه زموږ سره غټیږي ټیک شو increase the trends of reactivity او دې reactivity هم زموږ سره سکیږي به سیوا کیږي به چې کله موږ په ګروپ کې لاندې راځو د دې reactivity به لګوي د دې به سیوا وي د دې به بیا دغه سیوا وي د دې به دغه هم زموږ سره سبي سیوا وي دا شانتي د دې به کوموي د دې به سیوا وي نو چې کله موږ ټاپ نه باټم ته راځو په دوه کې نو زموږ سره reactivity سکیږي دا زموږ سره سیوا کیږي ټیک شو because ولې په څه وجه دا سیوا کیږي reactivity ولې because their atomic size increase size چې کوم دی هغه غټیږي چې کله موږ څه size غټیږي شیډونه سیوا کیږي نو size چې غټیږي زموږ سره نو زموږ سره څه کیږي د reactivity هم زموږ سره څه کیږي هغه زموږ سره سیوا کیږي ټیک شو down the group was that since the alkali metals have low ionization energy valued in alkaline earth metal no since the alkali metal چې کوم دا alkali metal دی او د alkaline earth metal دی د دې دوه نو په دې کې د alkali metal چې کوم دی د دې ionization energy کوم دا سره د دوی لو دا د دوی سره لو دا د چانه د alkaline earth metal نه دی ګروپ نمبر 2 والا زموږ سره د دې ionization energy چې کوم دا زموږ سره دا زموږ سره لو دا so the alkali metal are highly reactive نو بس دې خبرونه نه ثابت شو چې زموږ سره د alkali metal چې کوم دی د دې reactivity زموږ سره high دا سیوا دا د چانه then the alkaline earth metal نه د ګروپ نمبر 2 نه ټیک شو دلته اوس ګورئ دا ګروپ نمبر 1 والا دی دا ګروپ نمبر 2 والا دی ټیک شو د دې ionization energy ته وګورئ دلته اوس ګورئ د lithium 520 دا د beryllium وګورئ 898 دا ټیک شو نو چې کله موږ ډاون د ګروپ راځو دلته ionization energy کوم دا په دغه څه کې وګورئ دا د سره ډاون کې increasing sorry دلته سره دلته سره decreasing موږ سره راځي کنه نو د څه وجه سایز غټیږي د دې سایز هم غټیږي د دې سایز چې باندې هغه غټیږي زموږ سره چې سایز زموږ سره غټیږي نو ionization energy چې کوم دا هغه زموږ سره کمیږي نو د ګروپ نمبر 1 والا زموږ سره دا زموږ سره سری د ionization energy value زموږ سره دی نو دې څونه انرژي دا 520 او زموږ سره دا د ionization energy دا او د دې څونه دا 898 زموږ سره نو دواړه ریاکټیو دي ګروپ نمبر 1 او ګروپ نمبر 2 والا دواړه ریاکټیو دي خو موږ کمپیریزن کوو د چا په منځ کې د دواړو چې کوم یو ډېر ریاکټیو دي لهدا دا ګروپ نمبر 1 والا چې دی دا ډېر ریاکټیو دي د څه د وجه نه د ریاکټیویټي د وجه نه دي ښه د څه وجه نه د ریاکټیویټي د وجه نه سایز دوی غټ دي د دې ریزن د وجه نه د ګروپ نمبر 1 والا چې دا د سره د دوی ionization energy یا ionization potential چې کوم دا زموږ سره دا زموږ سره سیوا دا as compared to group number 1 دلته موږ لیکلي په اخر کې alkali metal are highly reactive with alkaline earth metal high the alkali metal چې کوم دا د دې reactivity سیوا دا د alkaline earth metal نو نه کوم زموږ سره دا ان شاء الله سبب موږ next topic چې کوم دی هغه موږ ډیسکس کوو په دې کې د چا څو کوېسچن وي تاسو په کمنټ کې چې کوم دی هغه کولای شئ ټیک شو سو thank you